ناوێندان و چیان ئارادیۆ دەنگە گەلدان باشکۆدارên hêja îro 26 Hezîranê 2025 pênşemli Brükselê saet 11 li Amedê 12 em ên nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin dem dem azadiya rêbera poye. Çalakya nöbetê ya li wargeha penaberan a Şehîd Rûstem Cûdî Maxmûrê di 20 Tirma 2023 de ji bo azadiya fîzîkî ya rêberapo dest pê kir. Çalakî di roja xwe ya 706 de bi koma 138 dewam dike. Nöbet bi beşdariya xelkê wargehê li saziya ciwanan dewrî koma nû hate kirin. Piştî rêzgirtinê li ser navê koma 138 Gülizar Repînî axivî. بس درس برنامه خوابی که همه ولن دعوتی دقیق ریزگرتن جو گیانی شهیدان شهید ریبری تکوشینو من آرمان جو چالاکی و ماجبو ریبرتیا اوزد کرنو ریبرتی فیزیکی اوزد کرنو ریبرتیا و امی و چالاکی بردام کن حتی هم ریبرتی فیزیکی اوزد نکی امی چالاکی خواه دوام کن آرمان جمع و یعنی جبو یا آزاد کرنه ویا یا دیجا چالاکیو ما یا 140 دیامینه ام سرکتنش همی اولون رات خوزین ام گری با 140 سیامین دعوت کنن به سرکتنه Girtiye nexweş İsmail Haki Tursun piştî Suudu salan hatberdan. Girtiye nexweşê giran İsmail Haki Tursun 6 saliyê di sihê kanûna 1992 de li Amedê hate girtin û bi cezayê müebbet hate ceza kirin. İsmail Tursun li gelek girtikan hat girtin û piştî du salan 6 mehan ji girtika rihayê tîpa T hat berdan. Lijna înfaz û şopandinê bi bahaneyan nebaş tevdigere 4 caran berdana İsmail Tursun astem kir. Hat yarkirin ku Zeki Alaku jî di 18 Gulana 2019 de li navçeya riha xelfetî bi îşkenceyê hatibû binçavkirin û bi 7 sal û 6 mehan hate ceza kirin. Du ew jî bi İsmail Tursun re hate berdan. Tursun û Alaku ji aliyê malbatên wan rêveberên ÖHD, Nûnerê Dem Partî DPP û rêveberên Kaderê ve hatın pêşwazî kirin. İsmail Tursun li berderiyê girtikê axaftinê kir û got du sal bi hêza ku ji Kemal Pîr, Hayri Durmuş, Ali İhsan Uç kardeş, Doktor Mahsum, Halil Çavgun û gelek hevalan girtî li ser piyan maye. Ez wan ji bîr nakim û soz didim ku ev ê bi diriya wan de têkoşînê bikim. Piştre Zeki Alaku şaxivî got ku divê girtiyê nexweş de min destwerin berdan. Tursun û malbata wî ber bi navçeya Amed Lîce ve Zeki Alaku jî ber bi navçeya Riha ve çûn. Konmet û parlamenterên Kurd hatin gel hev Federasyona Civakên Demokratîkên Kurd li Almanyayê Konmet bi parlamenterên Kurd yên Parlamentoya Federal Almanyayê Gökay Akbulut, Cansu Özdemir, Ferhat Koçak, Mirze Ediz û Cem İncerê li Berlînê hatin cem hev. Hevserokên Konmet derûkên Akça û Kerem Gök jî beşdarî civînê bûn. Di civînê de li ser rewşa diasporaya Kurd ya li Almanyayê geşedanên siyasiyên li Tirkiye û Kurdistanê hatin axaftin. Konmetê balkişan sergirîngeya Rêbazên Demokratîk û Aştiyane û got ku divê Almanya rola xwe ya avaker, rêgezî û çalakî bidomîne. Konmet daxwaz ji parlamenteran kir ku nirxên demokratîk biparêzin û rê li ber kirinmîzekirina Kurdan bigirin. Parlamenterên Kurd jî diyar kirin ku ew ê hevkariya bi Konmetê rêzê bikin û ji bo çareserkirina pirsgirêkên civaka Kurd xebatên hevpar bimeşînin. Rojnavan Argeş Şengalê got xala 140 ya destûra bingêna Iraqê weke xala herêmên Nakok jî tên askirin. Argeş Şengalê ji vê xalê jî çareserkirina hin herêmên bi Nakok ên li Iraqê. Ev herêm jî Kerkûk, Şengal, Xeneqîn, Zammar, Mendelî û hin deverên din ên li parêzgehên Nînova, Diyala û Selahattinê. Rojnavan Argeş Şengalê balê dikişine ser Şengalê û dibêje Şengal, Calê, Erdnigarî ve Girêdayî parêzgeha Nînovayê ye û ticarî baweke fermî
به هرما کردستان و نهاتیه گریدان لید چارچوه خلاص دو چلانده شنگال جیک جوان هرم هم بکو دویا بو ستاتیوی بریا رفراندومه بهاته دیار کرن ددم رژیم صدام حسین ده جی گلک ظلم او زور دستی لسر شنگال چیبو و دموگرافی هرم هاته گوهرتن پشت خیانت پدک کوچتین داعشی دو سال 2014 ده هاته داگر کرن او قرکرنه که چی کرن برخودان کرن او رو بریا خو هوا کرن پشت 11 سال او بنزیک بنا هلبجارتن پارلمانتر عراقی پدک خلاص سدو چلمین آنی روژه و افجی بویه سده ما گلک برسان لشنگال هزین جوهری ین جواکا ازدی وکه یکینی برخودان شنگال یه بشه یکینی انجین شنگال یه جشه او آسایشی ازدخانه هنه افجی ده خویا کرن کل شنگال روشا سیاسی و اولهی شنگال گوهریه ایدی پدکنی کار خلاص سدو چلمین بکه بهانه او کنترل خو سر هرمه سازکار به جواکا ازدی چاره سریا خو کریه دستن خو سریا دموکراتیک آوا کریه او شنگال کریه جیگی اوله جنج bu Gülizar Yıldızlı Serpiyane edikir gihiştiye hesti. Jin jebo Gülizar Yıldız li Serpiyane edikir gihiştiye hesti. Vexistrin jinan li Slopya jebo Gülizar Yıldız a bi hovana hate kuştin meşyan Parlamenterin Dem Partiye Beritan Güneş u George Aslan hevşaradar Merdin'e Devrim Demir endamın tejaya Merdin Sert u Şırnak'ı Reveberin Dem Parti u DBP'yin botanı dayken açtığı endamın ihede baroya Şırnak'ı kesku disk tevli meşebun jinin ku hatta bu kuçaya düemin meşyan dakuyanidan de despeke hevsaroka ihada Şırnak'ı Esin Yılmaz Akıfi u got به سالان لشرنخ جالی دولت و میران و جندین کشتن. پاکیزه سیوه و فاطمه جی آلی لشکرین دولت و ساکینه کلتر جالی سروک سازیه که دولت و تایبت اینان جالی پولیسین ترک و ایروژی گلزار یلدز جالی ذهنیت امیر و هات کشتن. ایدی بسه کرگی اشتیه هستی. ام همو ایشا و کرال بدن گلزار کتیه دکشینن. ما به دهان جاران گوت پیمان استنبول جمهوریت رانکن لی دستلاتاریا جبروت یا AKP گهنه دا بانگامه جبو جیانا جنان وره پاراستن دوی جزای هری گران لکوشر جنان وره برین ام همو گلیزارن پشت ره انداما تجه عدالت فیدان جی آقفی او گوت شوازا کشتنا گلوزر شوازه که دایشه ام به شوازه شرمزاردکن پارلمانتر دم پارتی بریتان گونش جی آقفی او گوت هر روز جن لمالا خو لکولانه تین کشتن اف کشتنا به دست دولت پیکتن امی لدیجی وی ذهنیت خرش تکوشینه بکن پشتی آخافتنه گرسه به درشمه جن جیان آزادی بلاف بو جن لدیج قتل کرنا جنان مشیان سربانگا پلاتفورما جنان دیجل آمد دکاب و تورا لدیج تون دوجیه gelek ledici katil kirna jinan meşiyan hevşaradar bajarı mezin amede serra bucak hevşaradarın avçıyan u gelekjin meştari meşiyebun meş be duruşma em ledici katil kirna jinan de serhildan edene emi kesek dunundan neken hatele darxistan meş jiber şaradariya bajarı mezin amede des speker u hatta qada Şeyh Said berdam kir meş be duruşma jiyan azadi u katil kirna jinan politike hatele darxistan u beçepi kutililiyan bedavi bu daxuyani jali sekreter eğitim seneye amede Arzu Koç ve hatta xwendin Koç diyarker ku xatir kirna jinan roj be roj zede dibe u Gülizar Yıldız 29 saliye ku li Slopê li nexweşxaneya ku lê dixebitî jalê mêrekê xwe ve bi kêrê hatiye qetil kirin bi bîranê Koç got ev ne tenê kuştineke ev encama rasteraz a çan de bi cezahiştiyê û zihniyeta mêre ve kişîna ji peymana İstanbulê û bi cîhnanîna qanûna jinan به پاراستن دهیله کشتس شانکر کو گلزار یلدز نتنه قربانی که جنایت او گود او جنک بو او جبو کو تکوشنا خوی آزادی بردل دا خویانی به duruşma جنجان آزادی و چالاکی رونشتنه بداوی بو
Ji bo bîranîna sırı süreye önder turnuva û konser hattı darxistin. Maça finale ya turnuvaya futbolê ya sırı süreye önder ku ji hêla şaredariya Artemetê ya Wanê ve dihat darxistin hattı da lîstin. Piştî maçê li meydana Artemetê konser hattayên hunermend Murat Demir û Özlem Bağlayan derketin ser dike û nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên civaka sivîl jî tevlî bûn. Hevşaredara bajarê mezina Wanê Abdullah Zeydan ku li şûna wî qayyûm hatiye tayinkirin diyar kir û got heta dawiya emrên xwe ji bo aştiyê hewl da ya dikeve ser milê me jî ew e ku em hêviya wî ya ji bo aştiyê bicih bînin em di pêvajiyeke nû dene. Gelek got bedelên gelek giran da lê em îro nêzî aştî û azadiyê ne. Piştî banga rêberê gelek Kurt Abdullah Öcalan kêfxweşiyên me yên bi vê rengî jî dê di nava aştî û azadiyê de bin. Çalakî piştî konser û gerêdana govendê bitawî bû. Şewata li Focayê mezin dibe agirê ku li navçeya Alîya ya İzmirê bi daristanê ket û li taxa Îlîpınar a Focayê bela bû mezin dibe. Ji hewa û bejahî ve hew tê dayîn ku şewat bêve mirandin. Şewat bi bandora bêqaliqa da daristaniya li navçeya Focayê belav bûye. Ji 4 personelên ku ji ber du nexweşên ketin hatin dermankirin, du jîrakirin nexweşxaneyê. Li taxa Îlîpınarê 20 xanî ji ber ewlehiyê hatine valakirin. Bile godan cemem çen yazda peşkeşkirin ana hatırı öden baş.